ostaje 11-8. Gošće sa igračicom manje još čitav minut. Eto, Zaječarke nisu umere da iskoriste u ovoj akciji. Pokušavaju sada Kikinčanke preko Matićeve, međutim, odnosno tačnije preko Mahiline, ali nešto je tehnika zatajila. Šut Jovane Popović i deveterac za domaći sastav. Biljana Balać, Ela Olivija Kamper, Ivana Filipović, Jovana Bartošić. Popović, Todorovska ulaz, gol. 12-8. Minuta igre, 12-8. Sada prosto nižu pogodke Zaječarke. Ali uvijek treba imati na umu da ekipa Kikinde itekako kvalitetna. Evo Matićeva, međutim i Slađana Đerić ima svoje golmansko veče. Ali greše Zaječarke. Matić pogodak. Treći gol Danijele Matić. 12-9. 20. minut, ne, 19. izvinite, još uvijek je 19. minut. Još 10 minuta do završetka prvog poluvremena, u kome, čini mi se, Zaječarke bezmalo igraju blistavo, ali ne bih želeo da ništa prejudiciram. Filipović, Balać, Prestog. Ostaje, dakle, 12-9. Matić, Bobrovnikova, Števin, Matić, Bobrovnikova, Matić, Števin, Matić. Nešto nema mnogo maštovitosti ideje. Matić je probala da prevari Slađanu Đerić. Brzo se sada oslobađaju lopte Zaječarke. Filipović. Ima gola, nema gola, nema gola. 9 metara za tim Zaječara, 20. minut ističe. Jovana Popović, Kamper, Jelena Popović, Kamper, Todorovska, gol! Četvrti pogodak Natalije Todorovske, 13-9, 21. minut. 21. minut i sada treba održati takvu prednost, 4 gola. Sasvim je to zadovoljavajuće. Matić, Bobrovnikova, Števin, gol. Dijana Števin. Gol je postigla Števin, 13-10. I dalje, dakle, 21. minut na semaforu. Todorovska, Popović, međutim, nije malo uspeha u ovoj akciji. Bobrovnikova, Matić, Števin i greši Dijana Števin. Todorovska, Kamper, pogodak, 14-10. Ela Olivija Kamper. Drugi njen gol. 22. minut. Po svemu sudeći, prvo polovreme će proteći u jednoj lepoj razlici za ekipu Zaječara, 9 metara tamo za Kikinđanke. Bobrovnikova, Matić, Števin. Matić, deveterac za gostujući sastav. Bobrovnikova ponovo deveterac. 2 minuta isključenja za Tatjanu Medved. 2 minuta isključena Tatjana Medved. Dobro je izgleda. 23. minut je počeo, dakle 14-10 i dalje.
Savjetuje tamo Dragan Markov. Strpljivo i polako. I naravno držati se dogovora i utvrđenih zadataka. A šta drugo? Kad je eto Kikinda tim koja može da se približi, može da povede, može da održava nerešeno. Praktično nijanse su u pitanju. Sanja Rajović, Vladlena Bobrovnikova, pokušava i uspeva sa brojem 14 Katarina Krpeš. Krpeš postiže prvi gol, igrala je između ostaloga za Bor. 14-11, pa je otud i poznata, dakle iz Bora, poznata je ljubiteljima rukometa. Bora koji će eto u nedelju igrati ovde pred zaječarskom publikom sa šabačkim medicinarom, čime će upotpuniti, obogatiti rukometni superligaški vikend u ženskoj konkurenciji. Kamper Filipović, nema pogotka, deveterac, 23. minut susreta, a Zaječarke Slavije za Tanju Medved još minut će biti odsutna. Filipović, stativa, šteta, 14-11, ostaje 24 minuta igre. I dalje lepa prednost Zaječarki. Bobrovnikova, šut iz daljine i iznenadila je Slađanu Đerić. Četvrti gol Bobrovnikove, sada se istopila razlika na samo 2 gola. 14-12. Kamper Filipović, brani Tošović. Dakle, već drugi napad uzastopno u kome Zaječarke nemaju uspeha. Bobrovnikova, Matić. Međutim, Poplazić je sa Popovićevom kombinuju. Todorovska, ne ništa, ali lakšu povredu doživjela je i golmanka gostiju Olivera Tošović. 24. minut na isteku. Borbeno i požrtvovano Olivera Tošović, golmanka Kikinde. Međutim, nije bilo većih problema. Može da se nastavi. A tamo se moli lekar dežurni da se vrati na svoje mesto da bi se utakmica nastavila. 25 minuta igre, 14-12, Superliga Srbije, prvo kolo, Zaječar Kikinda, za sve one koji su se kasnije pridodali ovom prenosu. Nisu uspeli Kikinđanke, sada promašaj Bobrovnikove, prilika da se u brzom napadu još nešto učini, šut Todorovske i 9 metara, 25 minuta igre. Popović, Kamper, Filipović, Bartošić, Kamper, Bartošić, Filipović, nema pogotka, ali deveterac za tim Zaječara. Balać, Kamper, Filipović, pa ponovo Kamper, Popović, Kamper, ne treba oklevati, treba tražiti prosto za šut. Šteta, Filipović je to mlako uradila. Evo tamo i bubnjara bez kojih je nemoguće zamisliti utakmicu. Bartošić je bila prisebna i ipak izdejstvovala deveterac. Mislili smo bit će out, ali ne. Dijana Števin, Danijela Matić. Probala je sa Sanjom Rajović da kombinuje. 9 metara, 26. je minut. Sam finiš prvog poluvremena. Bobrovnikova, šut, sigurna Slađana Đerić. Prilika da se Zaječarke organizuju i u brzom napadu reše problem postizanja gola. Balać,
metara